Napoy uban nga pagtawag nga naunor anak, napoy pinaana ba para medyo disclaimer ba. Hala, naunor siya. Grabe na wala pa kayo na study ha. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batok ka ba? Yo, what's up? Welcome sa BITOKBITOK University. And bago lang may nag-attend sa awarding of United Nations. Nakadawat sila first placer sa mga quiz bee ana-ana, but wala ma-honor. Wala ma-honor. Come here. Come here. What happened? My makabayan. History. You sure? Yeah. So si Ella ra ang first honor. Balos ka next reading? Maybe. Ha? But maybe. You Balos. should. That's balos. Make it up. Yeah. You should be honor for the next grading. Make it. I'm not pressuring you, but you should be an honor student. But Are you I'm not forcing pressuring. Nah, okay. And where's the other kid? First grading, wa ka na honor. Second grading, wa na sa ka na honor. What happened? Science. Come on. You just destroyed the reputation of the Esparcias and the Versosas that we are intelligent people. How about you? You're not honor. I'm not honor, but I'm intelligent. How come you're not honor when you're intelligent? I'm intelligent. I marry your mommy, so I'm intelligent. Now you're intelligent, Hoy, don't be. Stop playing with that. Stop playing na ka. What will be the consequence? I'm not pressuring you, but you should be an honor. You should be an honor. You should. Are you forcing? Don't force me. But congratulations. No, I'm not forcing you. But you know, you can do more. More. Study pa more because you're not studying. You guys are not studying. You're just always playing the gadget. Come on. Okay, guys. Morning na itabo. Kaganina. Ready? 1, 2, 3. Good morning, people. Oo, nagsaba nga muani di kumatin ko sa event sa akong anak na si Ella o sa boys. Let's see, ma-surprise na siya. Oh, whatever. Oh, the family is here. Supergirl! Supergirl! So habang set pa lang sila, buy sa ko og chicharon. Sir. Ang gwapo nga man. Yes. Nani-slim na. O, di ba? Generation. Lolo, papa, anak. What? Let's go interpret already. First honor, France. Oh yeah! Bagbay na sa tagtoy, ani! And now, let me call Rusty John V. Esparcia, a grade 5 pupil from the main campus, to welcome us all.
Masiro. First place, Rusty John V. Esparza. Okay. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for us all standing hand in hand and hear them echo through the hills far beat throughout the land. Oh yeah! Done with the celebration, done of the awards. Ug tungod kay mga naka-award akong mga anak, it's eating time, baby. Eat all you can. 199. Sa imo 199. Unlimited lechon. Baby. Dinuguan. Manok. Gulay. Tanan. 199, baby. Perfect. Akong pinaka-paborito, di mo paborito doon, ang sinigang. Nakalauyan. Oh, you talking to? You talk to Tita Jingjing. You talk to. Oh no, it's a house. I want to go to the house. Yeah. Oh yeah, people. Muto akong gi-edit. Bisa to boring kayo ang akong vlog karon kay puro sa akong anak. Bias kayo no, puro sa akong anak, ako. Thank you. Salamat kayo. Thank you very much. Please ayo kalimti nga pag-subscribe below. And siyempre sa may ani, basta galing mga recognition day kasi klase yun ang mga reaction sa mga inahan, no? Na isa second honor, na isa pa bright. Pag mo yun din, my God, second honor ka, dapat first honor ka. Ano second honor ka? Di ba? Napoy uban nga pagtawag nga na honor anak, napoy pinaana ba para medyo disclaimer ba? Hala, na-honor siya. Grabe na wala pa kayo na study ha. Wala na study. Grabe na honor sa bisag way study. Grabe kayo. So, kamo na ang bright ang family. Katong wala na honor o wala pag yun, please, sama na. Di man na importante yun ang honor anak, importante nga makapasa. Sama sa nang sobra. Di man punta ng honor po nga nahimong successful gid. Ano mo gina? Dili man na ingon, daghang ko kaila sa unang mga honor pero asa man sila ron. Di ba? Okay ra man ang honor, okay ra na siya. kung sa man na rason katawanan man, but
Ako, isip ko sa kaginikanan, ayaw presyura. Tanawa ko unsay strength sa imong anak. Ayaw papuga kung dili ingon nga, kung honor ka sa una nga niskwela ka, dapat honor po di mong anak. Lahi man ta, unique man ta. So, malay mo, nasa lain skills, dito i-focus na lang tanan. Ayaw presyura imong anak. Di ba? Okay lang yun. Cool ra. Kanan inyong mga comments, bitaw, sa tilod, kanan inyong mga comments, malipay yung ka na bisa pag hi, hello, ra na diya. Bisa pag negative positive ka ng inyong mga comments na vitamins na sa mua na bahalag maraming buang nga sig storya sa camera isa, pero at least kami nalipay nga at least na naka-appreciate katong moingon di sa ko nga Bernie kanang imong ilong ba dako kayo sa tinud anay lang ako gyud si Ilong Ranger. Anggol-anggol naman na para medyo gamay ang ilong ana dako man gyapon silang patudlo ra ko nga usang pagbutok ay kuanda nose line para mo gamay na. Thank you very much. Salamat sa intanan. Bitok Bitok University. Bye.